seluler. Nah, di video kali ini kita akan cobain handphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 7i. Ini handphonenya. Selain kita akan coba kameranya, kita juga akan cobain langsung main game Mobile Legends di HP Realme 7i. Langsung aja ke videonya ya. Mel, gerak. Kau yang bergerak. To Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! The darkness can also be a friend. Jack.